咱讲到这世界杯开幕战，这墨西哥对战南非是以2-0摕到第一战的胜利。热恋总统小恩保姆嘛欢喜甲跳起来，不过场外煞嘛是发生冲突。民间团体是抗议政府无顾社会甲民生，干那要办比赛赚钱。 墨西哥首都市中心宪法广场，球迷规个喊起来，庆祝墨西哥踢入这届世界杯第一球。这场由地主国墨西哥对战南非的开幕战，那场内场外球迷看甲真热，做伙伫广场看转播的墨西哥总统薛恩鲍姆伫球踢入的时也欢喜庆祝。 阿兹特克球场有超过8万的观众，南非领到2张红牌，墨西哥也摕到1张红牌。落尾墨西哥以2-0摕到头一个胜利。这届做开幕战的头一场，真侪来看比赛的地主国球迷穿传统衫，佮画真有特色的妆，展现热情。 Es una emoción indescriptible. La verdad es que tenemos ya desde el mundial pasado 4 años preparándonos para este mundial y la verdad es que se pone chinita la piel nada más de pensar que vamos a escuchar el himno nacional de México. We are here. We are South African. We came to Mexico for the 2026 FIFA World Cup. Mama Joy is here, guys. It's not an AI. It's Mama Joy. 场内看甲真欢喜，也毋过场外煞是高度戒备的维安，因为就伫咧离球场无介远的所在发生激烈的警民冲突。由失踪者家属、教师工会等等社运团体组成的示威群众，想要冲过警方设的护栏，因甲失踪亲人的相片夹悬悬，抗议政府无重视国内严重的治安甲民生问题，煞开大钱来办卡球赛。 que ellos llaman de convivencia deportiva, pero es para lucrar con el negocio del deporte, con las empresas mundiales que promueven este tipo de eventos como la FIFA. 虽然镇暴警察有控制场面，让数万的球迷会当入场看比赛，也毋过这场全球瞩目的体育比赛已经真做是墨西哥国内民众表达不满的上好的舞台，也让地主国面临大考验。公司新闻陈伟林编译。